ile sofa malo le 𝚗𝗚𝗏𝗡𝗏 le alo malengang ia fatalfa toy le tautua malengang tato Global Kingdom TV le tai fo ile le fo mai o tato tunu nei fo tai au ia le tato mapu mai 𝚗𝗚𝚏𝗏𝚘𝚍 le ainga ma vai tau mafa nei fo tai au i ele li ma lo le usu ma lo fo ile ono sa i 𝚗𝗚𝚏𝗏𝗏𝗏 neve aso ia le tato ia ile aso muli fo yo nisio ngā luenga whenga iai si o tātou wa tunu ia ma so o se whaiva alofi au so o se wala wina ma so o se lau singa o lo tau whenga iai ia ma lo a fua i lau maua i le lofa silsil ese o tātou tapa au sili langi leo tātou wa ulia mai le nei aso muli o nei masina aso lua sumal valu o Februari lua fe lua sumal lima whaaftaia le alofa maleanga leo le tua leo toe tai manuia mailo tau soifua ia mso nei ola vai le alofa maleanga le leo le tua whaaftai le li ilan whaamano longa whaaftai le tua ilana tau singa e maise o lona file mua leo wina ai tātou vi ia le li ia leo tātou au lia mai le aso muli o nei masina ma eu le alofa maleanga le leo le tua ia leo tātou toi whiloa i lungo tātou po kalame whaawau ma luta e au whaalenganga. Ia sa iai foi niso i lātou lewa mapu mai ngā luenga nita e au ia o lo whea ngai foi ma ngā luenga. E maise i lātou leo ua malo lo mai mauta malawa ia aso malo lo foi nei aso. Ia le tua malo le tau atai malo foi le whaatoi 𝚗𝗚𝚏𝗏𝗏𝗏 o lo tau whea ngai ai i aso tasi. Lau tau auna Pastor Mike e whatalofa tuai lau polkalame leita e au tupu mai e o le sio tātou wa tunu i au whaalupenga whioio le tala li lei tālofa lava i le whangaloina le whatalofa na i o tātou tua āsina sina o le tala li lei o i la tau o lo tui tāpua inga whaiva o sa moa i a manuia whatalofa atu leita e au tamam tina ma lo le soifua manuia i le whangaloina le whatalofa i woma pa anga tātou misiona Global Kingdom TV ia wal tātou anava tau ia tātou fola atu le tala li lei whaaso o tangata ma ia tātou pūlea o tātou sio manga i le mana o le anganga ia o la tātou tiute lea o la tātou whaiva lea le lava le misiona o tātou tāmu mo e ai tasi lava le tātou whaiva whaamalo sia le tino ke riso ma ia manu malo ina pea nganga mo le atua malon whangalu patalo whatoa ila lita e au tātou sponsors umalava o lango ina le tātou tautua mla unanga Global Kingdom TV patalo whatoa lita e au whaaftai le anga lilei whaaftai le lango ma lo le alu lufa i le atua malon whangalu lita e au o le a tātou anga i tātou maluta e au whaale anganga ia ono nisi fo yo fuanga le yaso le wa tau toile tite toile tatu pokala me alo wanga le lei mai pele tua tele lava ia tutu no alo wanga i mai totono ainga le ngata ilea o le vala awina e maise ia o le feanga iai ma tatu mission ia ele mfai ona tu ua le longo puia le ina si o tatu wa tu no e maise ainga o fatu tua ia wa tatu wanga tu nei weekend
Le lawa sila mai lunga tatou screen o tatou malu tae fa le nganga le yaso. Sei toi fa manatu ya te tatou low taimi male atua. Your time with God. O no tatou o tangata tali tonu o tatou o tangata fa atua tua. Ua ya te tatou se nau ta inga e tupu ai lo tatou I loa le imo lo tatou malama I le atua. Ma o hatili e winga le awala tatou te ola I mo ia. O le ale winga o le atala. Ina ia awani o tatou ola fa sama noa le anga le ola o lo I tonu ia te tatou. O le ola mai le atua o lo I lunga o le alofi lima o le atua. O lo tatou ola. Le ala o tatou iai le nei tae au. O toi wha manatu mai e le tatou pokalame. Le anganga pa I o le atua mo I tatou. Wha ta ua lo taimi ma le atua. Pa ai se taimi panga noa ma le atua. E te tala noa tua ia te ia. Wha moe ia te ia. Wha lango ia te ia. Le anga I tatau ona wha pena le nau ta inga o ke risiano. Le tangata ua maulo na loto I le li. Us as believers, we have a desire to grow in our knowledge of God and learn more about how we can live for Him. Tau ona yaise pulu nau. Tau ona yaise nau ta inga ya te tatou. E tupu I tatou I lo tatou I loa le lei o le tua. Ma lo tatou malama le lei le tua. Iam tatou fale a onga mai ai I le awala e tau tatou wola. Leanga a tatou whata ua tatou taimi ma le atua. E whapena ona anga le lei mai le atua ia te tatou. Ia o e folau. A o whapena ona sisia I le lao lo sama e folau I lau folaunga whatu tua. O lo o whai le atua ma tai o tatou folaunga. Le lawa tatou saunia al pokalame le tus faitau le mo tatou tae au nei le anga o Yesu lava le whaatai muanga o ke riso lava na whaima whaatai tainga na ia Jesus himself set aside time for prayer a whaina na matua I whaatanga Yesu se taimi mo ia e tatalo ai ala tatou ai ali whanau o Yesu ke riso le ngai mawhai ona whawhainga tai le taimi fo I le tatou savaling au le upumoni o le taimi o le afiafi whale ainga o le taimi o oe malau whanau o le taimi o oe lava ia ma le atua o le taimi o oe malau tōlua ta matina taimi ma le atua le ngai tā ua tele taimi o whainga lotu yasu taitasi e mawhai ai on tatou maua le ngei avanoa tatou te whaalongo ai mai le atua. Ma whaasoa atu mea o yo tatou loto ia te ia yaso malawa. E tā ua lalo tatou taimi ma le alii. Le anga o tatou savalinga ma le tatou wholaunga po le tamu enga le tatou te tamu moe ai. Tatou te mana o mia le atua. Po le ale poto ma le ata mai o whaailonga o tikeri o le anga vaa o le experience o lo tatou iai poto masani tatou te mana o mia le atua. No matter what, it doesn't matter if I'm holding a degree or whatever title I'm holding, I need God. We all need God. Why? Leanga o le atua na whaia mea umalawa e o lava ia te oema o pale a liki o le ngā luenga le atua. Aia. A tatou wawa aila ile tatou mta upu tae au nei. Your time with God, your daily devotional time allows you and gives you a chance to hear from God and share what's on our heart with Him every day. So your time with God is very unique. It's very important. O se me fa pena ona pele yo tatou loto lo taimi male to mai la yo le 𝚟𝚙𝚢𝚅 tatou 𝚘𝚒𝚙𝚢𝚘 nei ile Mareko mo fai patolu suma lima pe ona tufa ma o esa mo le tu pele tae nei a faina ma fa ava no Yesu sina taimi e tatalo
whawhia i tāu. O wha i au, mai wha malosi mo i tātou tai au nei, e tātauna. E tātauna wha awanoa so tāu a taimi mo le atua. Mai le o le Mareko na mo fe pa tolu suma lima. O le tai au wala po a Yesu, mai wau fafo ia, ma maliu atu le mea tūfua, ma talo ai, pe talo ai. E lua la ia vaenga o lufa penaona au mai i le foi upule mo tātou. Because Jesus himself set aside time for prayer. Mai o tai aua, wau fafo Yesu ma maliu atu le mea tūfua. Tasi lea mea e tau ona whale a onga i tātou, pe a o le taimi e whaavanoa i lo taimi ma le atua. Wa aise mea panga noa, wa aise mea tu ufua e le aise mea whaalave i ate o. E whai e lo taimi ma le atua. I ia le li, ma nei a fo i o le taimi le whata oto me tu spa ia. Fe mai o le tae au, wala po ai o ia. O lono winga o le tae au sengi. O le tae au fo i le i susulu mai le mata o le la. Mai wala po ai ke riso. Wa fafo o ia ma maliu atu le mea tūfua. Ma tatalo ai. Wa mua na ala po Yesu. O le taimi, ta ua taimi. Lua o le nofoanga le wanga i atua Yesu o le mea tūfua. Tolu wa tatalo a Yesu i lona tamau. E ila u Walt po le statement le sa o whaasoa toa i tātou ai man lewa so i le mo penga tawhailanga. E le eisi nofuanga sili ona sefe ai oi, ma saunga le mu ai tātou, na ilo olo tātou iai le mamalu, ma le paia o le atua. There's no other place than the presence of God. Amen. Le la ua au mai mo i tātou tai au nei, le mata utia o le tā ua o lo taimi ma le atua, le moni o lo taimi ma le atua, e te nau atua ia te ia, po le ale mea o lo fina ngalo me ita mai ia te oi, i le taimi ma le taimi, i le aso ma le aso, o lau sa valinga, o lo tātou whaafsa ngai pēr malu i tau o le aso, o lo tātou whaafsa ngai pēr ma tofonga o le tātou wala awina, ai tā ua lo taimi ma le atua. Jesus himself set aside time for prayer. Amen. Lea lau tātou iai i whai mua lea. A whaina la po Yesu li tae au. O ka se mā nai o taimi a. Taimi panga noa. Le ise mea ngā se. Taimi e le ise mea whaalawe. Aua, wau fafo Yesu. Ma maliu atu le mea tūfua. Nofoanga. O lo tala noa i loua whiawhi. O lo tala noa i le mea lilo. E te a. E te whai ei lau taimi ma le atua. E te tatalo ai le atua. E te whaatonga atua i le atua. Ma e ole atua i le atua. Se i whesosoani mai. Alofa mai ia te au malo painga. Alofa mai ta ma le yaso ma porkalame o leiwa yaso. Tele mea o loo matou whaafsa ngai ai te iloa. A avel tātou whaamua mua i le atua. I whapena o nā. Whaatonu folau mai e le atua le tātou savalinga. I le aso ma le aso. Amen. So e tā ua tele la tolu la nai vaenga ia leo te whaasoa toi tai au nei mosio tātou ainga. Tātou sila i le mātai o ono. Aron whai upo e 5 ma le ono. O i o lo whaata oto mai ai se ala fua. O i o lo whaata oto mai ai e ke riso. Pei ona tātou whai tau le Mareko le mo whai po tolu suma 5. O lo au mai ele taimi male no fuanga. E whaata ua i lo tātou taimi male atua. Ina ia aua ne i aise me whaalawe lape ia te tātou. Pe ia leli. Mai leo le mātai o nei ono whai po 5 ma le ono pe whai tau iai. Mai pe a e tatalo. Awane e pei o tangata pepelo. A wawa latou fia tutu ma tatalo i sunako ma whetaula nga inga ala. Upuna tuspa ia ina ia i loa i latou e tangata. Mai leo Yesu i ona so. O te whai atu ia te autou. Ua maua i latou lo latou taui. Vi ia le li. Vi ia le atua. A poa i me lole o Yesu i ona so. A o autou.
a o oia li i Toma, a o oia li i Peteru, a o oia li i Simona, pe a e tatalo, i nā ulu atu ia i loa feafe, ma pupuni lona pui pui, i le e tatalo ai louta mā o i le mea lilo, o louta mā foi, o le sila sila i le mea lilo, na te avatu faali ali se tau ia te oi. What a principle. Mata o tia le au wala leo fata oto mai e ke riso ilona au sau. I ele tu, like I said this morning, Jesus himself set aside time for prayer. So as us, whawhewhea i tātou, e tatau o na whaiso tātou taimi maleali. A whai e leo le tae au, wa ai se taimi pānga no le aso. 3 minute, 5 minute, e tuku atu ai lou loto ia tama, awane i aise me whaalawe lawi. Wa aise mea tuufua, wa aise mea pānga noa, e tatala atu ai lou loto ia tama, masasa atu ai lou loto ia tama, ai se i o mai le atua ia te i tātou. Awala la lea, mai leo Yesu, ua whaasino atu Yesu i ono so, awane o tau whaapei o tangata pepelo. Awane o tau whaapei o e tutu matatalo i sunako ma so se ala ma so se mangala ina ia i loa i la tau e tangata. Mai leo Yesu, au te whaatu ia te utou, ua maua i la tau lo la tau tau. Au tau te talo, i o tau ulu atu i lo o tau whawhiawhi, ma pupuni lo na pui pui, i lo ta talo ai lo ta maifea, le mea lilo, le mea lilo, o lo o iai whaatasi oe ma lo ta mai le mea lilo, o le sila i le mea lilo, po fea se mea panga noa, fea se mea tu ufua i te tangi, ma e to atuli, ma si atu ai au lima i le atua, ma tatala atu ai lo loto i le atua, o louta ma fo'i o lo sila i le mea lilo. Me leo tala tuspa ia, o le na te avatu whaaliali se tau ia te oi. Wewa ai le mānai o le ala fua, leo whaata oto i ke riso mō lana whanau. Amen. O Yesu lava le whaata i muanga o mea uma. O Yesu lava leo au mai whaata i tainga. Jesus himself model his time of prayer with his father. Vi ia le tua. Ia au se pate vi ia le li. O a mai lau taimi ma le tua. O iai se taimi panga noa o e avatu ia tama. Amen. And sometimes we just need to be in the presence of the Lord and listen. Listen. Just dwell in the presence of God and he will speak directly to you. Amen. Vi ia le tua. E se la le mana ia o lo ulu atu i lo wawhiawhi. Ma pupuni lo na pui pui. Awane i peita tau o tangata e tutu ma tatalo i sunako ma whtau la i ngā ala ina ia i loa i la tau e tangata. Aia tātou ulu atu i o tātou wawhiawhi. Ma pupuni lo na pui pui. I lo tātou ta talo atu ai lo tātou ta maithea oi le mea lilo. O le sila i le mea lilo. A tali mai la le atua ia te oima. Mai tātou uma. E na te au mai se tali whaaliali ia te tātou. E mata uma, mata lalangi ai si tia i le atua lana whanau. Ai whanau mai whea. Whanau mai totono le mea lilo. Whanau mai lo taimi ma le atua. I ia le li. Oa mai o ni tae au. Hallelujah. Se pate vi ia le atua. Ta ua lo taimi ma le atua. E ile si tusi le ia iu te fia whaita wina mo tatou. O le salamo e 5 o lon whai upu e salamo e valu. Sorry. Salamo e 5 o lon whai upu e tolu. O loo nai mauia, le o tā pena le porukalame mo tātou. Ina ia toe wha mausali ina ilo tātou taimi ma le atua. Me leo le whaitau ina o upu a le atua. Ole tala lea le whai salamu. Ma io vai, e whaafofonga ina e oe loo leo i le tae au.
O le tae au te saungi atu ai lau tatalo ia te oi. Ma ou va ai atu ai ia te oi. Amene. Oe whaafonga sa moa I upo le whaisalamu. Na ia whaapea ifo I lona loto. I o vai e whaafofonga ina e oe lo leo I le ale taimi. Tae au. O le tae au te saungi atu ai lau tatalo ia te oi. Ma ou va ai atu ai ia te oi. Amene. Le whaapea laua. Whea atu por kalame e le whetaui le awauli, le fiafi, taimi o le po. As long as we honor God and reverend God, ma avel tatou whaaloalo I le toa, with our faithfulness, tatou whaamaoni, ma tatou ato I le li. E ala, whai mai la whai salamu, e whaafonga ina e le atua o tatou leo, I le tae au, le awauli, o le fiafi, o le waveau, le taimi wa umon e whaavanoa ina mo le atua. I ia le li. Si ila tatou whai taumta koe valsuma, le valu whai koe sfuma tau. Mai la I o le whai salamu. O I o vaena o alanga atu ia te oi. E to mua fo ila tatalo ia te oi le tae au. O lea e wha mamafa atu al taimi lea o le tae au. Ongo le taimi lea na tu lai a Yesu maulu fafo atu. Ma maliu atu le mea tufua. E tatalo ai. Amen. So o le tele o taimi tatalo Yesu o le taimi o le tae au. Bi ia le atua. Lea lai a ngai mai fwoi a tele o whai salamu. Pei au le tae au. Tele au le tae au. Ai o le me sili o na whata ua e kerisiano. O se taimi wa umona. O na whaavanoa ina e oi. Po le awauli, po le afiafi. Po le taimi, po le ase taimi o le po. O le taimi na wa umona whaavanoa ina e oi. O le taimi na e sawa I le atua ia te oi. E whaafonga ina e ia lo leo. E te tatalo atu ia te ia. Ma e va ai atu ia te ia. Ma e alanga atu ia te ia. Mele o tala al whaisalama. E to mua fo ila tatalo ia te oe yo vai I le tae au. Ni ia le tua. Lesi awala leo fata oto mai ele tatou e anganga pa ia mo tatou tae au nei. Lea. Knowing God's word. And it is the key for victory over sin. O le tatou I loa le lei o le upo o le atua. Ma lo tatou malama le lei le fina ngalo o le atua. Tatou te manu malo ina I le angasala. I ia le li. I ia le atua. Pe o le upo ale whai salamu. Mau masani. Salamu salasu maleiwa whai kusuma tas. Ua o teu I lo loto lau a fionga yo vai. Ina ne I o angasala ia te oe. See, when you set aside a time for prayer, a time with God, knowing God's word, and that is the key for victory over sin. Amen. Ole awala lea, tatou te manumalo ina I le angasala. I ia le tua. Le anga le taimi ia I le malamalama I tatou le upo le tua. Ia whapena o na manumalo o le angasala ia te tatou. Mai lea I o le whaisalamu. O te teu I lo loto lau a fionga I o vai. Ina ne I o angasala ia te oe. I ia le tua. Ina ia ma fau ia I le au a toa malepo. I ia le tua. O le upo le tua. O le taiala. O le sulu o le malamalama. O le sulu o le tala le lei. Wa asi ilo fai tau le il fai upuna se lau ma le lima. God's word gives us direction for life. O lo au mai e ia te I tātou le taiala I o tātou o langa. O lau a fionga. O le sulu le I o vai. Ma le malamalama I o wala. Praise the Lord. O lono winga whataita inga. Se tu loa peo o au ia. O le I le sulu. Longo winga so se kaime ke savali. O le malamalama le ala. O le malamalama o wala. Why? It is the word of God gives us direction for life. Ni ia le tua. O lo au mai ele tuspa ia te tātou ni taiala. Principles. Whataita inga. O lo tātou taimi ma le atua.
tāua tele o le taimi, o le nofoanga, ma le upu o le atua. The Bible gives us principles and examples of what our devotional time should be like. Bi ia le atua, whai ona e fesili nei tai au, a whapea le la se kisa o taimi ma le atua ia. Whea se nofoanga, a place that is quiet and away from distractions. Se nofoanga panga noa e le aise mea e ngā se, le aise mea e whaalave, e le ngata fo i leo se nofoanga e whapena o na o oi ama le atua. Amen. Ia a whapea leo whata oto le nofoanga o le wen, o le ale taimi, o le ale aso, o le tae au, o le ouli, o le fiafi. A ia whapena o ngā, o na whaavanoa se taimi o tātou mo le atua. Tolu. Yeah, po le ale umi. Like I said this morning, it doesn't matter how long. A ia tātou whataua. We have to embrace our time with God. We should have enough time. It should be meaningful, not unrealistic. Ia tāua ma ia moni ma ia moi. Ai leo le mo. Ia le tua. Hallelujah. Yes, moni fa mauni fa so o tatou ainga. Ia ma tatou wa. Ele ngata o le nofoanga, o le taimi, o le ale umi. Ia o le ngata ile, o le ala ngai o inga e fai lo taimi ma le atua. O le taimi le. Nothing else. Just share your heart with God and listen to Him. Hallelujah. Because sometimes, o levanga fia tala noa mai le atua, awa kele ka koukala e fai aku i le atua. I ia le atua. We just set aside time with God so we can share and open your heart with God and listen to Him. I ia le atua. E stasi o au auna. Sa officially, as a new pastor, I always have to ask ina o whaife au wala tau savalia le fio tau sanga i ngā luenga. Le ase ki o le au nanga i le atua, tala le atua ina whaife au o le tatalo ma lo taimi ma le atua, ma le upua le atua. E pito sili o na tā ua i ate o e male wala aua le tua, ua wala au ina ai tātou. Wow. That is so powerful. Me lai o le tātou, whaunga tātou, marosi nei tai au. E le ngata e tatala tua i o tātou loto i le tua. Au se taimi panga noa fo i lea, e whai tau ai sina upu mai la fionga le tua. Read a portion each day. Pe kasi se foi upo te fai tau i le aso. O lo taimi panga noa ma le atua. A ia whapena ona e ai fai tau malama le meo loo tala noa mai i le atua i ate oi. Ask God for truth. Ask God to give us a lesson, to teach us His word. Ni ia le atua. Leanga o tātou wa. O le taimi ma le atua, e tatala to i o tātou loto i le atua. I ia le li, pei o whātaita inga le ngā watu le mtanga o tātou whasoa. Taimi o whai ngā loto, tasi le taimi tātou te mauai taimi ma le atua. E ma whai ai o nāti nā e, ma tupu e ai tātou i le atua. I ia le atua. Our devotional time, family time gives us moments with God that allow our relationship to develop and grow. Ni ia le atua. Taimi e whapenao na tāua. Ko a mai lo taimi ma lo ainga. Family time. How's your family time with God? O tupu wale mea leo afi whale ainga to tono o tātou ainga. That is another set apart time for God. For you and your family. For you and your children. Ea, e tatala to i o tātou loto i le atua. Ai se I whaasoa mai le tua, masasaa mai le tua, lona fina ngalo mo o e malo aina. Amen.
vi ia le atua. So e se la ma le tāua o le tātou por kalame tai au nei. Ia o lo au mai a te tātou le whātāua ina o tātou taimi ma le atua. O e le ngata o taimi o whainga lotu o taimi o oe maltina. Taimi o oe maltama. E leo le taimi nai te lua. Tuli vai atua i le atua ma lua tangi atu i le atua. Ta inga le atua ia te o lua ma le ainga. O le ase me o koufru o le ainga i whanau. O le kalesia. O le vala awina. O lau ainga. O le nuu. O lau kampani. Le malolo e au nai. Just like any other relationship, a communication with God is very important. We just open our hearts and listen to God. Pei lava so o se mafutanga lava. O le so o ta inga lava. Male atua. O le mea sili ona tāua. E ta tala to yo tātou loto i le atua. Ai se i tala noa mai le atua ia te i tātou. Amen. So e mana o mia lai e tātou malava. Tātou malava tangata whaatotua. Ia masani ma avea o tātou taimi male atua. Ia ma mea e whapena o na pulu nau iai o tātou lotu. Na ia tātou manuia whaatasi i manuia o le atua. Ia o tātou malutai aona ne yaso. Alofa mai le atua, fesoso ni mai le atua. Whabanuia ia te oi sa mo le atu peli. Your time with God, o lo taimi ma le atua. Ia toi sila, toi va ahi le atua. Po o iai se taimi pāma noa oi ma le atua. Le anga e tā ua, tātou te mana o mia. Le anga o le atua, o ia e au aola na puli. O le atua, o ia na te tai tātou. I mea uma e whina ngalo iai o ia. E ngata le poto o tangata, e ngata le ata mai o tangata, e ngata le poto masangi o tangata. A o le atua. E au aola na pumi. O le atua malona mata i sau. E le ai se tusa maia. O le atua ofo-ofongia. O le atua whaivavenga. O le atua tali manao. O le atua whaamalolo. Le ase me o lo whaafsanga i nei taimi. O ia na te avatu ia te oi. Le tali o lo whaafita uli. Le tali o lo mana onga. Le malo longa o lo wanganga. Ta mali nei tai au. Whaamanuia si o mātou a inga. Mātou whaalongolongo ma le totoa le atua. Ta ua o mātou taimi ma oi. A whai wa umon whaata oto mai Yesu le ala fua mo i mātou. E whapena i mātou le li o na mātou pulu nau mo mātou nau whata ua o mātou taimi ma oe le li se taimi pānga noa se taimi o whapena le tua na espina ngalo iai le tua fesoso ni mai lau whanau le ne tai au whamanuia se o mātou atu no pele o Samoa whamanuia le tua le aingo le whatotua le whianga iai ma lava singo le ne yaso mātou whaftai le tua le upu la lau perfecto Isaia e le fo i fua lau upu tama se ia whaatau uina le mea na e awina mai ei lau upu o ai o whaafifonga mai lungo le ea o ai o mai moa mai le ona maota malona lao ai le nei taimi le atua tali o e le atua e tusa malona loto whaaftai tele tama nganga pa ia whaaftai lau ngā luenga mai a le atua na tia lava le atua le tangata whaatau waa ai ali o Yesu Keriso i o mātou o langa. Whamangalo i mātou tamā, i o mātou se ma ni o mātou whaletonu. Ai mātou te whaafoi atu ia te oele vi inga nei maso umai o le whaavavau. E whaavavau lawa. Amene, ma amene, amene. Ia mo le atu le ngang whaataitele si o tātou a inga nei foitai au fou. I ia lava le tua tau le tu la fulma le lua. Ia o tātou ai maino e mamau le ala ia le au atu ina mai e si o tātou tamā whaife au ia fiu ono lo tutungia ia e tusa ma polo kalame fo i o le nei aso au nei ngalo ia te oe le tātou manai o le manavo o ngaluenga whapea fo i tātou taulanga fiafi pe a wanoa le tamai a fiu
ia mai se fo i tatou por kalame mai Samoa i lana au ia Chris Warren mo lio le ava o loo o ina ile upo le tua mo tatou uma mai atau nei la o tou au Pastor Mike fa manuia tele le tua le nei aso tatalo mai fo i mo tatou por kalame tatalo mai mo fai au na iai pele anga le leo le tua ia te tatou e tusa man tatou fa longo le upo le tua i le taimi au ne ngalo tatou na tau po le vision al tatou au nanga ta lai fa so pulea mai le Great Commission go make disciples of all nations pa tiso atu ia te ila tou sofa tama le alo ma le nganga ia fa so tangata mai tatou pulea o tatou sio manga ile mana o le nganga ia minuta le ina tutam fai wal le aso ono Yesu soifua mai manuia Taulo fale puanga Tau pule ngaleana Dia fasio tia se tama Ai la suia ele atua me mala o le fa'ao la tanga Tau kilo tato ava Se itanga i le au mitiana Ili ulo o iu tamato e sui le polo kalama E o uso e se talofa Awa le ave e se alona ola Ai faa tau atu o ia e faiwa polonga O uso i le fa'ala tanga Olo o ali mai pe alava Na tura fa'auso yo se fa'o le taula malama Tau mawhai e se sa ale toto Ai ufi si o poto E inga lolo o soifua le atua o ia popo Totana Ole a taulo fale puanga Tau pule ngaleana Dia fasio tia se tama Ai na suia ele atua ave mala ole fa'ao la tanga Ai amu ia sa tame alea Pe a fa'a pei o Iosefa Nona lo fai le atua ele ila vea i se upena O o ala vanita fotofona E tau mai le ai no honga Fai mai le tusipa ia e ufi mea umai le alofa Totana Ole a taulo fale puanga Tau pule ngaleana Dia fasio tia se tama Ai la suia ele atua ave mala ole fa'ao la tanga Totana Ole a taulo fale puanga Tau pule ngaleana Ia fasio tia se tama Ai la suia ele atua ave mala ole fa'ao la tanga Ai la suia ele atua ave mala ole fa'ao la tanga Ai la suia ele atua ave mala